Dostlar, мен бүгін Татар зиратында мында Илхам Шакиров, Әлфия Абзалова каберенә чәчәкләр куячаклар, алар рухларына дога укыячаклар. Бүген мында татарның зыялылары, артистлар, журналистлар, язучылар, дин әһелләре Bismillah'ların ekip dualarını okup ziyaratқа kirerler. Her vaktada eğitimleri olsun, bir yaş işlerine doğru killerleri artık bilen ecelden kaçıp tutulup bulmaydı. Bana indi İlham abinin de bakılıkta kuşkenine 5 yıl ömür uzup gitti. Kışı hatırı yaşayan şey yaşayı. Hatırlıyız, biliriz, anlatmayız. Şu an kure bana şu şey Mında jıyılığımızın da sebebi bu iki büyük kişinin eğer biz yeryüzünde planetada 7 milyonla Tatar halkı deyip hesaplensek, şu 7 milyonla Tatar halkının her birisinin көңілінде, tilinde, kanında, canında olan isimler bu. Elbette yine başka milletlerde bu bizim oluq, zor, büyük şahslar bizni bileler, alın icatını bileler. Hem ona bulgan hürmetlerini iske alu bilen ko'rsatib turalardır. Biz bugün de şuşa iki büyük zatının bizden aradan gitken bulsalar da alarının hizmetleri, aların isimleri yaşayanligin hem bizden көңілде barlıkların bildirtir için, çiçeklerimizni koyar için, aların ruhuna dua kılar için jıyıldık. Mine bizden 5 yılımız uzup da gitken. Net 5 yıllık 17 yanvar günü biz sizin bilen baqi dünyaga hürmetli İlham abimizni uzattık. İlham abi donliqli motor ömrün yaşadı, 83 yaşına yetip bizning aramızdan ketib bordi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ey Rabbim, üzüngnin rizalığını, rahmetini, körkem şefaatini, körkem mağfiretini ümit etip okılmış bulgan Kur'an-ı Kerim ayetlerinden, Kur'an surelerinden hasil bulgan ecr ve sevaplarını Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şerifine iliştirip her barşalarımızga da anın şefaatine ilişülerimizni nasiplardan kılsan idi. Hasil bulgan ecr ve sevaplarını mübarek urunlarda defin kılınıp şuşu urunlarda Rabbim her birimizden dua ketip yatuşu İlham Gılmeddin ulunun ruhun şad eyle. Ağır toprağın jingeli kalıp tarı kabirin king kalıp karangı görülerin cennet nurları bilen nurlandırıp gaziz tuğanlarından Gaziz yakınlarından, tamaşaçısından, hizmetteşlerinden razı bulup, behir bulup tanış yatarga da üzün yerdemçilik olsan idi. Zeytuna Yarulina Tatarsan Atkazan artist kızı. Moskova'dan başlamış. Moskov'da 70. yıldan Moskov'dan kayttık. Hem de bir atla ötmegen meni İlham abi bilen Orta Asya'ya jiberdiler. Taşkent şehirde. Bir eybirim yok sizlerge. Moskov'da Rusça eyberler bilen kayttık indi şunda, bunda Tatarça gerek. 3 gün bardık poyuzda. 3 gün içinde 3 şiir söyleyip sahneye çağırdı İlham abim bile özü. Şundan şu 3 minutluk 3 saatlik konsertte
3 minut сөйләп чыгып киттем сәхнә артына. Шул вакытта әле чыгып китмәдем. Илһам абый инде мин башымны игән вакытта ул инде килеп чыга башлады. Чыгып килә дә булай иттереп сөйләп. Ник чыгасың? Куркам. Ул сәхнәдә ул диде дә җырлый башлады. Менә шундый иң беренче минем сәхифәм, иң беренче минем концертым İlham abi Şakirov'tan başlandı. Bir his edi ko'ngilda. Aytib mana shu havoda eskiz bo'ntini deydi. Shunda жылы да, yana qorlar da motor etib javob dedim. Shumshoq shunday. Ham albatta mana shu havoda ularning jurlari yangrayib kibik. Ham albatta mana әле дә бүгенге көндә аларның тавышлары искиткеч матур тавышлары яңгырап тора. Һәм әлбәттә бер кашан үлемсез аларның җырларын бер кашан да без оныта алмыйбыз. Илһам абый, кадереңдә тыныч ят, рухларың шат булсын. Ә без Әлфия Абзалова кабере янына кузгалдык. Мин 70-ка кадәр җырлыйм әле дип әйтәйди ул. 60 яшьләрдә булган вакытта һәм ул 70-тән бер ерак узып җырлады буга инде. Аның утсаннары артып китте. Инде менә хәзер бу яшь булганнар ничә еллар. Алар безгә җырчыларга бик җитмиләр. Безнең алардан соң планка төште. Планка югалды. Безнең тигезләнер, үлчәнер, үлчәү юк. Бик кызганыч әлбәттә. Әмма ләкин сөендерә торганы шул, алар калдырган хезмәтләр bütün dünya fanatiksin baytırlık hem Tatarның milli yüzün күрсәтерлек. Biz үзебезнең тәнебездә җаныбыз булганда сине онытмабыз. Шушлай бергә менә шушы даталарда килә алсак иде, җыря алсак иде. Урның җәннәттә булсын Әлфия апа. Амин. Шунлап та Әлфия апа турында бер нәрсә булса, sen anada sistra дип әйтәдер икән. Sistra син ишеттеңме теге нәрсә тегеләй булган, теге кешелекле тегеләй әйткән икән. Не видал, задам сидел, деньги считал дип әйтәдер икән. Әйе, шулай аның бер нәрсә бар иде. Задам сидел, деньги считал. Шунлап та кабат шул сүз мәрхүмнәргә дуа кирәк. Әлбәттә инде Әлфия апа үзеннән соң үзенә рухына дуа кылырлык balalar terbiyelep kaldırdı jürisinde. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tahzuhu sinatun ve la na'um. Bugün biz büyük jırçılarımızı iske alırga keldik mine Tuqaylı ziratqa. Olar bilen men Abdullah Tuqay ismindagi Tatar davlat filarmoniyasida ne 39 yıl birga ishladim. Mana hozir yanvar oyi bor edi. Yanvar oyi. G'invar deb biz yana tatarcha. Shu g'invar oyida Әлфия apamizni yıl sayın biz gastrolda bo'la edik ham 15-yanvar kuni uning tug'an kuni o'tkazamiz. Bu yanvar endi. İlham abi turmushdan bu yoqdan yana ketib bordi. Tug'an yanvar oyida. Mana shu ikki ayverni birga to'g'ri keltirib mana yetakchilar, Qodir Nozir yetakchiligidagi mana bunda keldik ishga olirga. Men ular bilan birga ishladim. Ular bilan ishlagan vaqtlarim mening turmushimdagi, umuman ijoddagi mening eng baxtli vaqt edi, davr edi. Men ularni ishga olam, sog'inam. Mana yozmalarni tinglaymiz, mana radiolarni tinglaymiz, Buyrakda endi tartib radiosi bor. Albatta endi Әлфия апа bilan mening Qortayam desang yurak, ol bizning vizit kartochkasi. Shulay deb. Qortayam desang yurak. Ko'kbara, Mas'ud Imashevning keyin yozgan edi, Gulshat opa bilan birga ijod etganlar edi. Mana shulay 39 yil birga ishladik deb aytdim. Batulla aytmishli, biz xalqimizga, millatimizga birgalab xizmat etdik. Mana mung masalasida evet. Mung ol bir şagında da yo'qoldi. Tatar bo'lganda mung yashaganda tatar bor. Mung ol bir şagında da ketmay. Albatta bir spektaklni xatirlasangiz, bunday bir epizod, bunday bir mezgil bor edi. Bir kishi ikkinchisini otmoqchi bo'ladi.
Sen diye beni atma diye. Atudan mağne yok diye. Sen beni ütüre alasın diye atıp diye. Lakin mungnu, tatar mungun ütürep bulmaydı. Sizden hatırlıyorsunuzdur bu spektaklde bolgan. Seyikli şairimiz Abdullah Tokay kabri yanına geldiler. Dua okuyorlar şairin ruhuna. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه خاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Tege söylепken anlatırlar tugul hisler mine. Benim bir bunda kelgenim yok idi. Mine şunda nindidir bir barlıkka kile vaziyet көңілде. Mine артында Büyük Tokay. Anın yanında nersesiler kadar bilmezsen evet. Yes olur ki. Lakin benim anın turunda, anın icatına, anın şahsine kolkuduz gururlu olan şunda zor büyük şahirge birden bir şairimizge yazgan şiirim var. Anın kibik ekiyet dünyasında yaşayanlar. Anın şarap yazan kurgan bilgenini etiyeni kışağında tirbeldim her çaktan. Yetim tügül açlık bağırtılmadı. Şiirleri anın şiirgine tügül şiirlik her yolunda vağaz. Xudayımın beri. Biravnin de bu zamanda anın kibik iske yukarıga koterilgeni, yugalı mingeni. Büyük satirik desem hiç yalgışmam. Kiri sözünü tek aytırgen mümkün nadan bendeler. Andılar şıplap tulgan bizning ilde cemiyette. Üst dairelerde bir köp şundaydım beler. Tokay sen bulsan netse yazar idim. Kayır andılarını isen tutmaslar. 27 yaşı dolmuş olup biter idiler. Tokay kibik şakep yazsalar. Tokay olup biten özünde ahırı. Aytkalagan fikrim haklık burunda. Belki skeç şudu siz meni Tokay kılıklarda. Birov bar edi shu deb bizning Şehabeddin Macani kabrine geldiler. Şehabeddin Macani kabrine. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نوّر قلوبنا بحرمة القرآن وأشراق صدورنا بتلاوة القرآن واغفر ذنوبنا بعناية القرآن حمل لنا سكرة الموت بشرة القرآن سكر ميزاننا يوم القيامة بغزل القرآن إنك الأنت حنان المنان يا أزل الإكرام. اللهم بلغ ثواب حز قراءة موازمة إلى روح نبينا وسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولأرواح جميع الأنبياء والمرسلين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وابنائنا وبناتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات وقاضي الحاجات يا رب الظلام. Biz bu saatte okuyan ilk kelimelerimizden uzun fazla ki nikmetimle kabul eden Seyyidin. Okuyanda bulgan acı sevapların evvelen seyikli Resulümüz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şeriflerine bağışladık. Şulayık barça enbiyelerge de, sahaba-i kiramlarga da, tabi-tabiinlerge de, hecri muhacirinlerin de ruh şeriflerine bağışladık. Şulayık ya izzalan kullarımızın kütüp durucu, bizden ümit yatırıcı arvaklar vardır. Allah'ın da ruh şeriflerine bağışlıyoruz. Hasreten, aziz Habib babalarımızdan, etiyenlerimizden, ilekçimiz babalarımızdan, Irak ve yakın tuğanlarımızdan, kız kardeşlerimizden, il kardeşlerimizden ruh şeriflerine bağışladık. Şuayı büyük vatan soğuşta vefat bulan tuğanlarımızdan ruh şeriflerine bağışladık ya İzzallam.
Şulay bizden duanı taşlama deyip, vasiyet edip kaldırgan. Düz işlerimiz bulsunmu? Kurşilerimiz mi? Klastaşlarımız mı? Çağrımız mı? Stazlarımız mı? Ya Rabbim yazalım. Barışına ruh şerifine bağışlı bizi yazalım. Hasetten Ya Rabbim şu kabudin hazretten ruh şeriflerimi Ya Rabbim yazalım bağışladı. Ya Rabbim yazalım. Bizden razı bulsalarıydı. Dualarımız kabul bulsaydı. Onlara cennette bulsaydı Ya Rabbim yazalım. Allah yaşaganda bendeçilik bilen bilip ve bilmeyecek kılan günah hata kimlikleri bulsa Ya yazalım. Gafurdan verseydi Ya Rabbim Allah. Her başımızda yazalım. Sağlık, selamet, istikametler nasip. Soğuk şafetlerinden bela kazardığımızı saklasaydı Ya Rabbim Allah. Yurtlarımızda iyilik, tanıştık verir. Mallarımızda bereket bir, tenlerimizde selametlik verseydi Ya Allah. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar bi rahmetike ya Rabbim. Allahu ekber. Dilim min bulurga insanı gali. Dili ko'nglim tavalli bit tavalli. Ko'ngil bilan suyan baxetin tatarning ko'rga jonlilik vaqtin tatarning. Tatar baxet uchun men jon atarman. Tatar bit men o'zimda shin tatarman. Hisobsiz ko'p mening millatga va'dam. Qirılmasmı baba? Vallahi a'lam. Bu so'zlarda bit giren ma'na yatar. Endi Shihabettin Marjani turunda söylesek, şundan da filosof, tarixchi, til bilgichi, ko'p miros qoldirgan shaxslarning birisi. Shunga ko'ra, bu qilgan duolarimiz qabul bo'lsin. Bu doimiy bir shoraga aylansin, ham endi traditsiyaga aylansin. Kelib arvohlarning mana shunday ziyoratlar qilib, duo qilib, ham endi ularni esga olib bo'lsin. Күрсәтеп узыймәле. Менә драматург Тажи Гыйззәтнең кабере, һәм менә бу Салих Сайдашевның кабере. Каршыда Татар зиратында халкыбызның данлы шәхесләре күмелгән. Вакытыгыз булса килеп китегез. Cennet olsun, cennet olsun.